dajete hranu za morsko prase. Ište tako je opet. Onda su ga nazvali morsko prase. Niko smo ga prvi put vidjeli, nismo znali šta je to, a čuli smo da se oglašava kao prase, ako mi živi. Onda smo rekli to je neko morsko prase, jer je prešao preko mora, zato se zove morsko. Kada dođu životinje, mi moramo prvo da ih iz te velike kutije da izvadimo, da pregledamo svaku životinju. Nekada se desi da neka životinja da se povredila, da je neko pogrizao i da ima jedan prst manje ili jedan prst više, da nije boje kakve treba, da je starija ili mlađa od onoga što mi očekujemo. Retko kad se desi da nam stigne neka bolesna životinja, uglavnom povređena u toku transporta. Tako da mi to moramo da proverimo, jer takve životinje ne čuvamo, ne prodajemo, svakog dana moramo da prođemo, da vidimo da li je sve u redu. Evo sad recimo iz ovog kaveza, gdje smo rekli koji je hrčak pretučen, koliko su hrčka tukli ovdje, koji deluje onako da su ga tukli. Vidite kako mi ovo lice, sve u nekim rupicama i tačicama, vidite? Ovi njegovi drugari nisu bili dobri prema njemu, pa vidite kako su ga ovdje gricnuli po licu. I sad to hrčka mi treba da izvučemo odatle, odnesemo ga tamo gdje nema nigde nikog, da njemu prođu te ranice, onda može da se prodaje. A ovi što su ne valjali, njih ćemo da gledamo ko je od njih ne valjao, pa ćemo njega da slomimo. Beži i plaši se svega. Sad će da se zavuče, da se sakrije, da malo odmori, da mi ne spasimo. Eto. Puno spavaju, a noći plaku i onda ću uglavnom se nastaviti. Samo gledaj, samo znači kada se kupi virisi vrsti, oni biraju samo kad su budni. Ovako kada spavaju ne treba izbirati jer onda stanjaju pa su uplašte ga ne izbori. A oni su se probudili što se nastavili da će voditi da jedu, njima je samo svi da jedu. Ne smiju ljudi da se vrti zato što nisu navići. Morate da kupite da imate. To su dva. Nemojte nastavljati mi tako, pokažite. Ova je, vidite kako bi podstata. To ja njega da okrenem teško. Da li su šarene ili bijele? Možemo bijelu ili šarene? Opet manje, istražište ne vidite to Da, ono je baš sladak. Hoćemo njega da uzmemo? Da. Ajde, uzmemo. Jel vam je bitno da li je mužjak ili ženka? Pošto može da se desi da ženka već ima bebe u stomaku.